Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel-Ondel Kecil. Yuk teman-teman, kita mencari mainan lagi teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa aja teman-teman? Let's go teman-teman. Ada di mana ya mainannya teman-teman? Coba kita ke sini teman-teman. Wah, apa ini? Wow, dapat mainan ondel-ondel nih teman-teman. Dapat mainan ondel-ondel Pak Polisi. Wih, keren. Kita taruh di sini dulu teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa lagi ya? Coba kita lihat teman-teman. Ada apa aja nih? Wow, ada ibu polisi lagi nyenderan nih teman-teman. Lagi nyenderan di bawah batang pohon pisang. Wih, kita ambil lagi teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Oke, let's go. Kita cari lagi. Kira-kira dapat mainan apa aja teman-teman? Wah, apa nih teman-teman? Coba kita lihat teman-teman. Ada apa nih? Wow, ini dapat pop-it nih teman-teman. Wow, ada pop-it es krim teman-teman. Wow, ini pop-it Among Us. Wow, ini juga pop-it Love nih teman-teman. Wow, ini pop-it unicorn nih teman-teman. Wih, keren. Kita ambil dulu teman-teman. Kita simpan lagi di sini. Oke, kita taruh di sini dulu teman-teman. Let's go. Kita cari lagi mainannya. Kira-kira ada di mana ya? Coba kita ke sini teman-teman. Kita lihat ada apa ya? Wah, ini teman-teman. Kakak mendapatkan ondel-ondel nih teman-teman. Wih, keren. Coba kita cari lagi teman-teman. Masih ada gak ya? Wow, ini kakak dapat lagi nih teman-teman. Dapat ondel-ondel lagi. Wih, dapat sepasang nih teman-teman. Oke, taruh sini dulu teman-teman. Kita cari lagi. Kira-kira ada apa lagi ya teman-teman? Coba kita kesini lagi teman-teman. Wow, apa ini? Wih, ada lagi. Ada Squishy BT21 nih teman-teman. Ada si Koya sama si Tata. Wow, keren sekali. Oke, kita taruh dulu di sini teman-teman. Wow, sepertinya sudah banyak nih teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.